ya se yime mnenge Gaza straight hayi swa ku huwa ya didovorini Mr Post mara hina hi tiva ku Mr Post hi sayiti ra ku tsala nghoma hi swi tivile leswaku di ta ba ene di ta tshikilela ya di le ku beni Mr Post hayi swa ku huwa ngoma liya ya ku Gaza le ka Maputsu Machangani mi dlaya vukwele mi tsandzeka na ku veka hosi kule a Changani hayi manyana ngoma leyi tsariwini ni vurini meni ku ri a yi kona nqambi leyi nga ta ku ta yi compete na Mr Post between va Joe na Benny hi ku tsala nghoma I vafana va nge vuyi laha va nge vuyi ni vurini ku Benny munhu wa ku tlokolela ene sweswi ya fika swi nghenela na xitirititi na hi xitirititi I le ku tlokoleleni swinghoma leswiya swa sweswi a nga xi humesa mucato I swinghoma swa khale that's why a va fambi va risa tihomu Benny xi le ku tirhiseni ka Joe ku vava ngopfu loko mi ku va hambana Joe ya sale igangeni na ri-1 leswi a nga xitirititi mudende va nga ta tsema Mr Post mi dyi sungurini a ti nga hembi duku dyi mi lavi hinkwenu ene se sweswiwani a redzi ku xitirititi va ri mudende wu ta tsemiwa hambi va lava ku dya yini xitirititi hi ku hi nga ku xavo ntsena u ku benefita ka tigigi ku ta tika ku le ku tikeni vurini ene ma vona mhaka leyi ni nga yi vula last ni ku Benny nyimpi ya hina Mr Post a yi ya yena Mr Post because Mr Post a dyi na problem na Bo Joe hi ndlela liya problem leyi fika ku yi va koho I timhaka ta Benny ene sweswi Benny le ku tirhiseni ka album ya Joe ku lwa tinyimpi ta hina Mr Post man twisisa va ri u ta tsemiwa mudende xitirititi midende u ta tsemiwa redzi Mr Post dead duku a nhlawulo wa vatwanga duku wa vatwanga nhlawulo hi bapenga ya impela wa twanga nhlawulo swikanze va soma ra maxele va fervote se gomcha I mani Mr Post phosa suku liyeza xuku I mani gomcha nga ta fambisa tiko yena va ri xitirititi mudende wu ta tsemiwa